Munini wa Chibu Ogoti niwe mpuria mugwika machigo ne areganite na nteto iri gutambua ati na kuithania antu baria bagwitithia na mbere ntano cia nabari bobwizite nyuma ya ari 17 ntere ugutanwa untu butigirite baingi bakimeneria bonene untu bu akiaria mugwika ugite we ari mustarine jwa mbere kurwa na mutugo jujuria kinya jokurukini kagita na nigiuta tena watho ari tija kirikigomano kiria kibanganitwe ni gikundi gitiga kithirikari ekia zoi gia kuthomithia anabari jegie ntano iji. Dennis Mugendi na Chona Njirendiku. Kanisa-ini ya EAPC Ugoti gicione kia bunge kia Igembe South ni kutwana totwari twikiritwe gikaro gia nkindira gutuigwe we wa mataro ja kubusie bebani na ntano ciaka ni gikundi gitikia thirikari gia zoe na kunondira gukurikano inturene ari nkuruki ya 10 baratani ntore ni ana barabara 17 babatani barabara twanendwe news the other day bakira batani tukibatana mantu ya mantu ya ntano ciare na twinana nkilokia na maneria 50 barabeyite bakuma miaka 11 to 18 years tuyite abo tubera bawe no to female genital mutilation kana bateko bawe ntano ciare turekane mantu ntano ciare itwete tari tani bakuma kwa thirikari na kwithirwa batete nya skuru so ke program wezo itweta tukiriza awareness kenda tumba ku enroll so many girl child to be at school tana kwa mwana omware toma nakora gwantu murume mwana omware ka thithairua toto removal kana kathoka ngwe external genitalia tiawe watwe kare athukangirwe ni mu affecta na njire nyingi kinya psychological kana mathuganio jawe jakaigagwa ategwiritwe no ntu na kuona atekario mwana para bangi ikieto mitwijite ande kenda tuka empower kana kaka kare komba kuga no to female genital mutilation. By the way ndemuritwa nithomete mwanka college level nimbetete na interrupt na to bakuma place mbalimbali rawe tawe mtu wegembe kwa urumutane in fact kaba mbano kuthekera so gutano kware ni aiboke maisha yaku Antoni aja kinyane tumbite igutirimana na munini wa sibu akomenyekana tampuria mugwika masigo uria arerikanaga ni waratetheretie ari baugutanwa wawe ario na kuregana na nteto iu agwakandirirwe kinyawe ari mustari ni jwa mbere kurwa na ntano iji ndege ni watho na ontwire bukurukini igita ni urongo bwari ni false allegations na re investigation yetera kubwithwa watwika ni urongo na maroko na wati nainda gwatwa mbati watwika ni urongo mwanka tolukirwa na mware atatani na watwika ni false allegations kwa hivyo nyo tawatumira tulukirwa kithani ndere abroad kithitangwe thirikari no tuntekiumeria kutangwe kariu na iguni mukani mantu yau indi gutwika ni gwingusika nayo na kanileti community no yendele na iguni mbati kwetha kuru ya nontu ukia kwetha ni kwa ati na ugara wa ni bainga ilo kwa ndio kinyancho binkolo na chore nteza nkera kinyarugi ne be barue kwa bataira metongi bata kwenda na kanda ithekene ndi muranga moyo kwa ni tu stand imara tuli obisi ya NDCC kukulukira bati masinani ne kenda tumba gutethania tuona ngugeye kana rukorwo protection antu na ithekene ukuthira na ukia kwetha kwe mtu aka herald kana watwika usunguzo kana kwe mtu agitite wakamatwe na wastakiwe na nandi kiria bakumenyithia akari na mugongo junthe ni ati ntano iji ni batere tukurwa nacio na nyayonthe ni kenda kana gakari komba ikuona uturo bubwega. Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ya Ugoti wandini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru.